Gili thingnai chan lo thlir thin tu te che bai ule vitamin D3 chung chang sui tu rangin na oma vitamin D ti hianin hi sui fe lo loila vitamin D ti hianin chin ni oma vitamin D2 le vitamin D3 oma vitamin D2 hi ergo calciferol anti a hi thlai tang kan mu hi ni a vitamin D3 kan ti hi cholecalciferol ani a hi ran sa tangte le ni ata kan mu hi ni a vitamin D2 le D3 hi anatho dan hi ein angrenga amai ro chu mithiam te chuanin vitamin D3 hi athok thajok angaya chuwangin vitamin D2 emo D3 emo kha ekop kha anga khelo ti nani vitamin hi nge fat soluble anti vitamin D kan taksa na hi blu thatena chuanin thau tiang mom kha ama mo ve a chuan kan thisena vitamin D normal level hi 20 to 50 nanogram per ml ani a 12 nanogram per ml le ai noi hi vitamin D tlak chamna ani a vitamin D tangkai na te an soila hemi ru hrisel na hian tangkai MMA kan taksai na minerals alak lu apuya calcium alak lu te le phosphorus alak lu te tin vitamin D hianin kan taksan sipai natna dole to call immune system mati chaka vitamin D kan tlak chap chuanin immune system achak lo thin ani chuan vitamin D hianin lung natna ni thena rem chance khati tlema kan tlak cham chuanin chance khati sang vele a in ba ka cancer sang ni thena chance khati tlema vitamin D hian kan tlak cham chuan cancer ni na chance kha ati sanga chuan hriat rengna te ati chaka thuak te ati chak boka in kan tlak cham chuanin thuak te po ti chak lo thei in vitamin D kan tlak cham hianin enge depression ngoi na te po kan nei thei bokani emi kan ti hol chaknan te hian athra a e ba ka kan taksana le vung kan ti mai inflammation te po hi aven thei ani khang kha vitamin D thana tlang pui chu ni a vitamin D kan tlak cham chuanin tin nge kan lo om thin taksa in tin galan chu dan ten soile la ama sabera chuanin thantla eme taksa ha awang poni lo kholum wang poni lo wa thlan nga hrim hei vitamin D tlak chamna ni theya ani nge tina chu ni lowa test te po kha thanga in ru na te po lo om theya ru chuk tu na te chuan ti hol na le kham rol te po om thei in vitamin D tlak chamna le emi IBS antia irritable bowel syndrome hemi kothalo thut ang chi te he wang hianin pum nuam lo kothalo thut te po kha om ve thei in depression kan nei ani chuanin vitamin D kan ta cham te po lo ni thei in vitamin D kan tlak cham hianin autoimmune natna kan tiang chi SLE kan ti te psoriasis kan ti te khatiang ena chance kha om thei in vitamin D tlak cham na hianin zun thum natna te po ati zual thei ani in chaw ngoi na oma immune system taksa vein to call it chaklawa ru chaklo ru moi naw panga rickets an tiang chi tiang ka siama kong na te tinti hol na soyang khan te kha asiam theya khatia ka soi tang khanin tin vitamin D hianin hemi immune system ati chakawangin ange taksa vein him to call ati chakawangin fitlang om na tin te po kha aveng theya fitlang om na te kan nei zin viau chuanin vitamin D kan ta cham ani thei bokani chuanin vitamin D kan taksa mo ni ma sela kan taksa mo ai tam kha amum te pon kan lo ei the ni ele ina tang chuanin taksa mo ai tam chu e haranga ama ro chu emi amum ei thi te tan ados ai tam e lo tur ani vitamin D hi ados chu 10 microgram atanga 20 microgram hinni khata ela tok leka 100 microgram item elo tur ani
vitamin D kan taksam mo ai tam kan lak lu chuanin chauna runa choi tui lo na te kala lungte om thlengin om theya tin tui ril tlak chambe te po om thei ni tin vitamin D kan hmu theina ama sabera chuanin hemi ni enga tang hian ni zunga tang hian ani tin he wang hian nia mi zo te zinga po hianin rin ai takin vitamin D ta cham hi kan tam ang renga kan in test lo mai maya in test chi ela chuanin vitamin D hi kan lo ta cham fur mai thei ani atlang puin hemi vun ngau tan chuanin ni enga minute som panga hain phauthi atok vel lekanga amai ro chu mi hang hianin ni enga ni zunga tang hian vitamin D hi an la lut mo bi ka hang deuh chi tan chuanin da kat khat chuang ta po kha angaya tin kutle ke rungot lo kan hnung zan te le kan taksa ni enga a mu tam khanin vitamin D chu kan mu tam ve bokani tin ni eng ba ka hianin sanga hian kan mu a sanga thawa bi takin kapui thawa hianin lo vitamin D tama ne ba ka R2 a hian a oma sathin abi takin bok thina hianin tam boka pa AG a hianin vitamin D a om boka tin 45 milk anti a mi bong hnutte a hianin vitamin D te pon tel thin kan rianga tianga hianin vitamin D oma thlai atang hianin vitamin D tle ma zong chu kan mu ve theya amai ro chu kan hu vak lo ni hei wang hianin nge sai lo vegetarian kan tiang chi ni enga in pho ngai lo tiang hianin le RT po e lo ti hianin vitamin D an ta cham lu le a ni chada kan soyang khan pa AG atang hianin vitamin D kan hu ve theya e ba ka thlai na hung hring duk chi spinach te avocado te broccoli na te atang te hian vitamin D tle ma zong kan hu ve theya e ba ka hian chia seeds an ti a hi Mizoram a hian om lo mai theya du tan chuan online ate po cha thenga vitamin D ba ka chia seeds hianin thana tam tak ane boka bikanga tanga siam hei tofu an ti te tianga tang ti hianin vitamin D kan hu theya hetiang ba ke chu thele thlai tang hianin manya la sang te le vitamins te sang te mu thei mai la vitamin D taki chu thele thlai hian a pai tlem hle ani tin mithau deuh tiang hianin vitamin D an ta chom du a chan chu an taksa in hian vitamin D hi a hiblut har sa big thin ani hei ba ka hian kan thele tu chu emi steroids ena sa te hianin vitamin D an ta cham du a kal nat na dei te le thin nat na nei te po hian vitamin D an ta cham du a tin hei kara te sunscreen te kan manga sunblock te in kan in hnoi boka heng sunscreen chana hianin vitamin D kan vunin a hib lu hi aveng ti fela tin kan thiet tur pe mo chu hei kan taksa te po dang lip lepa ni eng hi kan mamo hrim bokani chuan damdoi mu ma chuan alpha care D3 kan ti te hi vitamin supplement mu ani ni chada kan soyang thanin sa le R2 te mo pa te mo tiang te kan elo chuanin kan thisena vitamin D level test alo niamani chuan vitamin D supplement hi mai kha thil thaber ani ome kha vitamin D3 mo D2 mo vitamin D hrim chung chang kan soi thei tlem chu ni te se